Eza ugaruku bonene iboyete na kwa kaita kamyake 10 Wero TV twedirete nende tweridore ya kuma turene ndeguruni onde na nende ne antuko 10 ne mochiyete to akuretera manto ya manene na ya mwanyo tarara kwedira nende ukiona ndene ya TV yeko ne bwanonto otutu kwedira nende o to atelete kwa myake 10 no tutukidya nambe mwe na to akura Wero TV ibaturu muri Ramiro. Muthenya yeru nende mubungi wa Kiharo Ndindi Nyoro netikite kamiti ya kigina ya mbungi nene aretirite itarara kia mwe manto ya redirikari umbiga kwedira kibuda kia kenda kwene kamaguri ya maguta irio kwene kogoti kumakire gichunchi kia inyanya kumakire yana mwanka kibogo bonende burita kwebiri ogoti buru amona kinya kugita kigina kira kidara nende kitumeka nindwa ngimwe na twenda wiko nende kumakire wa mutegeri kidira dirikari no indike maguri ya mauta mwankara mukenya atedira kinyelaika ni matagari ari kudirikari ibatire kudira kiuga gya kwenika maguri ya maguta Edorito ya maoni yaku mwanya ukurukira na mbetuna kinya ukurukira mitandao yetu yo kinyaniria tukedira tukithoma ya maoni yaku ratwitite na mire na ndeto chieto orobaruari ya mwara twikirete rito kindeto chawero deidatu Kudurani akirinda cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. DMK kwera mpuru watigana na ruterregani kinyana kuromba atikarungamiruwe mu rigete tigani East. Islamu gokungira idulada isiolo onde badaraka bakuromba wakirwa muskiti. Ndindi Nyoro gutareria matagari ya moyara umbikia kuyukwa kenda kwene kamaguri ya mauta. Abakari muchi mukuru gutareria kimera igio tumiro kuringa siasa itiagiri. Waita Fredre tukiodana era mwankamudiano kedro kyola wanende nyuma ndeto ina kalono moneto madidi oroboru ene Maureen Kirimi nangeto Phineas imana ndeto chero de dato ikamberia ichochongwa MCA DMK Kyogora na chokereti mpuru na kumuira na tigana na uterregani ete na mbere kuigika tuta na kiama kiakie DMK ya riuga MP mpuru wa bori nedirete na india kiromba uterregani rutike direru kirunga makia kinyamuru iri wa giteti gani ya is na kinyagueta kurita iwakani ati akawatanira na kawira mwangaza Anthony Kabenya na ndetoi. Mubangani wa Balabani ni kiri County Assembly ya Meru tawe Dennis Murithi Kyogora kana DMK leo ni umiliti na kwele kile miguu ya siasa kiri mubungu wa gishigo bunge etiganisti mpuru wa bore na kumuli ebana siasa jabandi ndegana thirikari kulingana na DMK mpuru wa dhiri takiringa dhimu kiri bandi ndegana thirikari na kubauri batikarunga mimtu kiri usindani boga gishigo bunge iki na kethiro bobobo kathithika akagwatana njara na ulwari governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza. Mpuru wa bori urea kwenda ari na are kwa tutam ende na kwambia kulinga thimu na kibatu bala tuli opposition akiuga akarungikirwa mtu tigania East na byama birabiri opposition tuge PNU Jubilee akarungikirwa muntu ate warenda kukabira ntere chionde na kalete wa Kenya Kwanza aithirikari na opposition yari no na kuga akarungikirwa muntu tigania East kutonete antu barungami chokera na rungi laina cia thinya na rungi kabea na arachokire ende mpuru akaringa thimu na akiuga nkarungikirwa muntu barungika muntu angangeta wakawira angankathithia angankarunga maseneta na blackmail nyingi. DMK akiuga gutimia ari noyo kia mpuru ikabekira ogwa na bagatigira bandega na thirikari ne kurungamia muntu wa kujuke gite kia mpuru kire gishigo bunge giki mpuru etiko mata ogwe skimu iro kuthithia kethero rithikari ne no ri tutam kara tutam no kireria no tigania biashara cia one time
batu ba one time tuketha twina candidate wetu tigania east na tugakwaja muno. DMK akithija nambe na kumeneria mpuru na kugweteteo na kagwatanira na kawira ngwataniro yawe tithiro no bataru no bwiko na tugakwaja nuntu no support finance bill kiki ambere mano mbitirire antu ba bethe ba Kenya kogu twira ngoga kethania kawira witite okethania kawira mutethia ate go amubiruka kibire no kamatire watu agithia nthoni mbere senate ugo tino nya wamba kwalia utstand mero thai no agire nthoni na gukamata kibiri bandingi na MC wa kworo Twagaceri Muthuri ni ameneretie antu bara bethire tubakimenerera kwithukire mwandiki munene wa cooperative Kibori Kiremi na abisa munene wa nkiamia kurungamira biashara nini ta MC ya Mwendaritha na kwelithia ati atongore baba thirikari nene ni bakwa kigina kiri bandi ndegana thirikari. Turonete in the previous couple of days PS Kiremi urore PS wa cooperatives are under attack. Ituonete Mwendaritha urori CEO kiri parastato ya Msea. MC Gacheri akiuga Kibori na Ritha ni barutite ngugi mbega kiri ukiri utungata bwa thirikari ya Kenya Kwanza na ni baurite balaba kwa limali eno kwa bena uma na gutiga gutambia orongo. That is really uncalled for. Na barabena propaganda yu kana mathuganya jau ibarete evidence bauge yes antu baba bateke thirikari ontu twije antu baba ke thirikari bago support the agenda of the government and basically that is their role to support the agenda of the government. Kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Akiamaba kiama kia DCP Rwangiro Mero batongirete ni mukarigete James Mithika mwandiki munene wa Mero General Kiremi Muthamia atikatika kiama bangine bamukirete na wendo mwandiki munene umweru wa kiama kia DCP John Medho bakiuga nende baina witikio no tungire bwaki boke ibameneti atungiria paranini baithirikarine nonto wagira bakuwa ni kwa iria Kenya na kwenda bethira bakiolo ni mathina ya bethirite bakulukira kia kirio Muthuri Muriuki na kulikibia Utongire bokia kia DCP janere kaunti ya Meru ibombite kwa mukira magaruku ya thithigite kumagikia makinene ara methuthura gitarwa ya mwandiki munene pakiwetu ariri ni rirega. Mheshimiwa Your Excellency ni boya mnono ntubo tuthurira Senator Medhu Senator wa Nyandarua ari Secretary General kana mwandiki mkuu wa kiama chetu kia DCP tuyito kura narua ni boya sana itagaria riu ni itagaria ria ume ni itagaria ria uchamba na ni itagaria ria wiria branch yetu Meru ya DCP na itukomenya strength kana inya ya Medhu kire kwaria na utungati bwa kiama na Medhu nawe inkomenya iziko to the task. Amna bobu betho bakimeneria abita bathirikari na baraba komigwata mbaru kire mando yake kugaukani Kenya bakigo nto bobu boteko bwa diversionary politics nigenda tuli manto ngombe cietu ira cia wana egembe na Meru nigenda tuli barabara tutogerwa Meru nigenda tuli manto ya na wabate chukuru nigenda tuli investirite kuri wacha sha na sibitari ite kuri oa nigenda nya tulwa ni urongo burabo kwa East Africa waitagua nitite oka oil refinery Tanzania. Sisi street tutakuja, mafuta lazima ishuke, ushuru lazima ipungue na maisha ya gharama ya maisha ya mwananchi wa Kenya lazima iende chini. Kama si hivyo, Rais Ruto, omba Mungu ufike 2027 kama hatujakutoa. Harankuruki barete mando yegiri wamba bangombe bakiwa kwa ntuko kathumba onto popo ibutabukita na mbere na bote kuthira. Lakini mwangana harua wamba bwabo kutabukiongaira. So atokwera bwana Ruto badu tuthuri na gakonderera gututhura thuria no twatuika tumurira mwaka jwathira ngombe chetu ikiawa na tena chukuri buru kinya tayari nteto yu kinyoka thithia ta Meru one time ngombe chetu ikia ore ana batu bakioroga ore bwana Ruto no peo na no peo iguwa one time kuringana bo bariga minister batatu ara murokomeni okaria ndwale ogima wa mwiri na ogambo wa kithomo ibabiri kwa beru itene no ntu ibakaijega bari mingu giciao beta wa number 1 murokomeni o wate ombaza giurete buru kinya ngochimani ara kuringa sherehe ara nchovine murevi wa kawaida
na bling bling ndwara no imwamba wa sha owa agora kaburu wana Ruto no mutarere minister, you have repaid your debt. Please tell your Kenya wherever you mtoge sha ombaga no education ya kuira Kenya. Muthuri Murioki, World TV, Mutiriro Kangangi. Na kuthingatira ndionga yero ya ngavana Mutuma na Senator Kathuri Murungi wa ndini ya Kyogocha Tigania Central atongire bane ndio tariria garedio ya kwagirithia kimera kya na mayani ende baba kariba michi mikoro ibedrete bakyumera na kuwa onto bone ende bedrete bukioneka kimera kikitumira kuringa siasa bakyuria nende mawirane yoyongo kwidira ya kinga kwa kenda bono guni botongeria Brian Kimathi ndetoi lazima muremi wana value for money ya intovire ya guketha. Sini kweli? Na tuwatetera majani kenda muremi wonde wa Kenya omba gutedhuka. Ni nyuma ya seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi amwe na gavana Mutuma gwikinya kiguchwa na kwariria mantu jaimera biere bia andu mono ntere ubireo majani na miraa. Anabeto bakora boya uraturuirite mantu ya miraa antu bakiuchwa bote arimi ba miraa. Buyari mibamira nandi bamwe bakariba wandieja kiguchwa ntere cia misi mikuru bagichunka miario eu na kugweta kagita gakaraja imera bibi kabitumairwa kuringa siasa na bitigu na wirane bote ojorui Andri murimi omira watue toire tukiandika kwa marieto toi arimba mira laiguma toi kwandikwa utebungi toiro no tuturato terete kaina getu na lakini ato kinyirante kona age yo to kona ni no to thirikare nte metha ai thirikare nte wete kania no ni manto egua kebyo muremi omira kona no ngabike ampera to kona nkwera Kathuri arekana ya mayani ya muchimukuru mbere buru atura bura tumuthiretie akaria senate wa Meru County ikenda tumwakanya aingilia mayani ende nkuruki bakiuga manto jaraje na urito mono na jabatere kwambiriwa na jo kenda gutethia murimi. Gavana ngo advise mira merute ke na kandra paruta mira ke na kandra ile bombe ki otethia mira lakini bokara muabo kinyoka ethia njuizi kinyoka ethia ochoro no kamera ekarie kethuka ngo ndo kuria gavana na to atethia kimera ke mira utiritete mira ke na kandra ubatu kubwethia a special city motion county assembly ya Meru bo yata bokabwethe bokomba kurita mirake na kanda no kamira netekere no I former president of Kenya Uhuru Kenyatta etere cash crop na bura mheshimiwa atikobithia awati kwagisha mireto ne ta thoko nyingi muno wondi wind kenda at least mirayo mbere ogira lakini nyewe mirayo tore nali chabu to merera thoko icha nago to ngabithero nju isi e manto theri muno ke report la Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Narua hirintuko ya Edoladha hirintuko naendea kuthenja na Korea niriana baria bate guchumba kuringana na dini ya Giislamu akariba isiolo batitigiri nyuma kiarabatirimanite kenine kia Wabera primary bakiari nyuma ya maromba baugite ide mwaka yonende nonegete kuidira iri uru kumania na goro yotoro gwitia mwanike tuandeto banta murangiri na kulikithia. Ere ntuko idal ada irani digonko kuthenja na kugana baria batiguchumba ndene matora Aislamu baisiolo batitigero nyuma kire gukongwera ntuko izi arabo kari na maromba jajarukiri kenine kia Wabera primary bakiare ibugite ide mwaka jote ja miaka ya ukanyumene nonto thai ngarame muturire reguru ende amona bo ibugite bakaga agikaikira bena kyo na kuromba Kenya gukara na thiri. Itakuwa na challenge kubwa sana safari hii kwa sababu kuna mambo ya uchumi kidogo kwa chini sana. Watu hawajasherekea vile walikuwa wamesherekea mbeleni shori ya uchumi. Tuwe watu ya amani, tuwe watu ya utulivu ili tukae tuishi kwa njia mzuri katika nchi yetu hii tunayopenda. Na pia ningependa kuhusia Waislamu wenzangu tupendane siku hii ya leo tukufu, tuweze kusaidia wasiojiweza, majirani tuangaliane, watoto wetu pia tuwachunge
Tutasema hii Idi iko na gharama kubwa sana kwa sababu ya kwamba maisha iko juu. Maisha si rahisi hivyo. Maisha saa hii iko juu, mnasikia bei ya mafuta iko juu. Ukisikia bei ya mafuta imetajwa ikiwa juu, jua kila kitu katika sekta zote imepanda. Kila kitu imepanda bei. Hii Idi hatuwezi compare na Idi ya mwaka ulioisha. Nabo alingi biashara muchijo Isiolo ibaugete Idi mwaka jojo itena mbecha tayiwinge cyauka nyumene ne kwethero antu batena mbecha mubukone na kukuromba thirikari kunyia ngarama ya muturire. Leo ni siku ya Idi. Na Isiolo tunajua majority ni Waislamu. Na kama saa hizi lasia at least kulikuwa na watu, unaona movement ya watu wanakuja wananunua soda, wananunua vitu, unaona? Lakini saa hizi unaona hata nyinyi hakuna watu, tumekaa tu, hakuna hata uoni kama kuna sikukuu ya Idi. Leo hata ni siku ya Idi, hata ukiangalia movement ya watu hakuna, maana serikali yenye iko imetunyanyaza. Kulingana na Idi hizi zingine kutoka 2025 na 2024 tukirundi huko nyuma, kuko na mabadiliko kubwa sana kwa sababu sisi kama wanabiashara tangia tuanze kuuza hatujawahi ona Idi nyingine yani boring kama hii. Hata ukiangalia kwa soko leo huwezi amini kama ni Idi. Wakati hiyo Idi zingine zilipita, tulikuwa na watu wengi waliokuwa wanasafiri kutoka Isiolo tu Maua na eneo mbalimbali. Sasa hii hakuna wale wanaenda sababu mafuta imekuwa juu sana. Hii mambo hii msimu ya Idi the other years inakuaga ikiwa tunakuaga na pesa kabisa. Tunauza viazi, tunauza kitunguu na tunapata pesa. Lakini at this time we cannot afford to do so. Inkeri potera ntutu chawero kuma Isiolo. Mbeta bantam. Morangeri. Magana yes kibandini ya Kiislamu kuma kimisikiti onde amero netrimero kiroeru arikeni ne kechukuru ya Kinoro Primary Moroto yokungwira mambura ya dionko yedel adha na boete kibandini ya Kiislamu kuma gisio kadarakani barombete moninu wa rais na tungira bangi kubatetheria kiwaka kirombero kikeya kenda ukinyibia maromba yoneni na udhumani ketwandeta mudhuri murioki na ripoti. انصر أهل الشام اللهم انصر من نصر دين محمد. Muthirina narua iri ntikwiria andu ba witiki ba Islam mbetho bagikungwira ntukwe mantu jege witikio والذي أخرج المرعى. Ntikweje bakimiringithania na ntikwire Ibrahim enda kuthinja mutano we ini madhani thake ba ngondu by kwamba tuna mark vile Prophet Ibrahim alayhi salam alienda ku sacrifice mtoto wake Prophet Ismail alayhi salam. Hii inatuonesha ya kwamba vile alikuwa ameweka trust kwenye Allah subhanahu wa ta'ala, yani aliweka trust kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba vile Mwenyezi Mungu alimamrisha alifanya. Murungu na mugitere na retere ngondu naomba kuweza kumdhinja amwira na ndi ugwe mwana uju aketherwe miongoni ya mitume na Mwenyezi Mungu na mwetekeririe na ndirono kwa Islam bonde dunia nzima ntukwe narua bachitirite kuja kukita yani utaratibu bwa Nabii Ibrahim tuomba kuswali kwa mbere misikiti onde ajandene mutingo wa kangangi pedwa bejita mwe nekenda bathithia maromba undu bura butithobokirire kauka nyuma. Ni sunna moja ambaye imepotea kidogo kwa sababu ya kutawanyika. Saa zingine tuko na different days ya kuswali. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba this time tumeshikana, tumeunite msikiti zote za Meru Town, Meru area. Tumehudhuria ibada na swala ya Idi ya leo, na ningependa sana kupongeza Waislamu wote ambao wamejitokezea kwa wingi na tumeweza kushirikiana pamoja na kukutana huku ili tutekeleze ibada huu. So Eid Mubarak kila mtu. Mashallah, turnout ilikuwa watu wengi, karibu watu kama 500 hivi, ladies na gents karibu, na tunashukuru na yote function ilikuwa mzuri na nasema Eid Mubarak. Watu wakitoka hapa watachinja na wataalika watu nyumbani na tunashukuru. Huu ndio umoja wetu kama Waislamu. Kiatho jakiki kithithikite nterechethera kanithi araba kuromba thiri na kinyanguruki kuromba pedho bagitetheriwa kwa kamusikiti jwao. Kenya yetu tunahimiza amani, tukuwe na amani, tupendane,
tuishi na ndugu zetu, ni ndugu zetu. Tuache vurugu za hapa na pale na fitna. Kwa sababu gani? Tunaweza tukachochea mambo mbalimbali katika nchi yetu ambayo kwamba haistahiki. Muislamu ni mtu wa amani, kwa hivyo siku ya leo tudumisha amani. So huu ndio msikiti peke yake ambao tuko nao katika maeneo haya. Tunaomba mheshimiwa deputy president wetu, hii ni ardhi yao na sisi ndio Waislamu ambao tuko hapa, utukumbuke, utusaidie kujenga msikiti huu. Itakuwa ni kumbukumbu lako kubwa na Mwenyezi Mungu atakubariki. Na msikiti wetu koromba atongolia leo deputy president His Excellency Kithure Kindiki, the area MP John Murugara na atongolia baraba ngibo ndena baraba mbakuleta msanda ikengo wa msikiti no yetu bandu wabura yakirwe mianka nkurukia mianka 10 kuma 2008 mwanka mundeno abwetura ekali na ikutorombagira Buthuri Murioki, Woro TV, Mutito Kangangi. Right, no ni kumira kinda tunende Muthuri Murioki tukitha tukiona kanya ka kunoka na tuchokera tukitha nindi tukiana rondo igie nara nindi kwithirito kukioneka mpithukiro chenjo nteri chegembe atungira mwanya nteri ubakimeneria kinyarwangiro KWS kumania na madina ya Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Antobati non tuire buao, ijamotejo tena meri. Ende antobati nanteto, beda irobe mitumomo kabubanine. Nanande, meri eri kankroki, moroto jora makinyankroki, Wero TV, negociaro kairi. Nakirigociaro goku, kwena tojo mwanya toto dongi, to wiki kidhurano no kijete, na kinyanyuma ya kidhurano. Phineas Imana, tokori barabari utongeria nebiro birito, kumasiasene, weta miondene, okamukira manto orejo tokinyera. Winni wa kingeru, kajoga kutheruka gukweru, tugekira kiana kianga tonyi inya, kinya gigokira. Dorcas Wakaria, tukenja mwanka tukamenya umabungwa, oje mukureteri nteto, ore gutondoka. Mutembei Edward, Aramisi Chonde, etaira makurungune japawa. Kuu kaithangi kimono, ojo nwe muthonji wa mwerekera jogi siasa. Ntinyari wa kinywa, njumaya tana, tugetika. Okanlo weekendi, aga kuretera nteto mataunine, na jaraja gutrendi nturene, na kinya mitandaone. Morin kinya, ojo akarongi kamadha, na kiumege ya kwa gitamburukia. Edra wikio kira gukurukire, aja wikira John the Kongone. Anere wa Kithenji, aga kuingira kithiorore, siasa cia Sunday itechunki. Ore chumirete, nangirano chemigwe, kenda gukubanganira kiumege ya kuge kiamberia. Ntuko mugwanja, tojo mugwanja, umabomwe. Ije tinte twake, eje inkoro ya Kiremara. Ichwa. Ikeja na gukuruka myunda myarye gukurukira baria bejere mbere yetu bamirimaga bamyurudira na kwithondekera utoro kumakireo ende naruha tukuruguria yukuririyeru riori kithwa nthigurune kugaruka o uria kugukia no rurijoru rweru rukomejukia na komithonga nyankuruki ndira mugetujongo gikagita kainge mono na yuyiri tore akwa ankwenda kunengaria kintu kirere onandi manto ya Meru inya enjero muthetune oduria munoru murimi saruruko ni sokete rojuro uremi rugo kinya atukuria ontore bobo ajakiri Wero TV. Ni Jumatano cionthe kwambiria thaa igiri na ndarika 20 cia ugoro aja ndene ya Wero TV kiri mubango to murimi charuruku na uninele wa Kithenji ogakorokirwa.
My favorite. Donuts. Mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otuta kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngorochagwo na guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina akio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo kwa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county na cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Numerous cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon. With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait. Reconnect to TV yako for only 999 shillings today, only on GoTV. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged,
and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Right, na tuchokana ati nende mabunge wa Kiharudi dinyoro na indikithite thirikari ya dora chiringi bilioni 3.5 cia kuniania maguru ya diesel kenda nende akanya batekethera bakinyira eka mno kumania na kuitia kromorekeri ko maguru ya maguta kunio nende ko budget na tongere bane ne ontubu kwirigirwa nende kwithira bwitethera kioro ikinyende kithitie ndiunga chome andugura Kenya chithire ikinia kwa kenda ontubu nende withira bukitethera kia kunia ngarama ya uturo. I want to sincerely speak to you and tell you that there is no room for us to cut the budget. We were trying to cut 100 billion off the budget. We were not able to do it. We can't do it. You understand that we have 7 shillings for the securitization on the infrastructure fund. Could you be having other motives that you are targeting that infrastructure fund so that the government is not able to deliver on its infrastructure? When you say we reduce that money, you want to tell us, you want us to go back to where we were when you were the chairman of the Budget and Appropriations Committee. Securitization has helped us in supporting all the stalled roads and started new roads. Thank you. With all due respect, the issue of securitization, I have done so. So I'm not even purporting. I have asked Parliament to give me any document there is about securitization. The RMLF is 25 shillings. I'm proposing for a cut of 7. Also explore excise duty, so that if RMLF has been hedged somewhere or used as collateral, then there is a fallback in terms of excise. Reduction of VAT from the current 8% to 0, which technically we call it tax exempt. I actually have proposals that can save the expenditure side of 100 billion shillings. One area that I'm targeting is that we have to decimate completely, almost completely, foreign travel. And foreign travel here, I mean for everyone. As members of parliament leading the way, the executive and the judiciary. There are offices that are getting inordinately higher budget than previously. Our leaders, the top offices, namely State House, has to also lead the way. Nagana kuone ate MCA Baigembe ne bonkonja maore Henry Dranera na Stephen Bijewe ibominate ronyiro KWS bakiwa nende baremeto gukaria kare kumania na mpido kiro chenjo barione ndenjo ichedrete yeta na mbere kudukangi mera mundene na kinyautiga kari na bare nene bune ondenende tericha kangeta muntu mwakwite kwitokirwa inyumo chakidaka. MCA Baba Wondi mwanya nterechie gembe kuranjo kuchidhiretu igitonya miundene ya kari na kubatika bagitaraga hasara na kinya kuraka kana kugurariba mabao ibachumiriti na kwariria untubu na mongento jomo nene ario MCA wantu betu ekiongo Joseph Nkonja Maore wa mwadhi ni Rudranera Mutungi na wakangeta Stephen Mbijewe njo hii iri ampempe ikaranzu ikara mwere ikara into bibinge na ikiagwethera ginya muntu mbati mbaya umesi umuraga ko wende tutumba ginya mwanga tundate stand twakarega twaruriro nju kionze ko nju mami kionze ni amwathi ntubetwe kangeta kira ngondu twethire tutena tutikwana bia kuria no ntumbura etanire lakini raundi ira mbura yana bia kuria bikura bia kuria bikwana lakini ende bia kuria bira bivami winjo na kando nayo bia vamiwa na njou nachio ile yakinyiko orwanto badugi bakurigara mono atemo na kwithira rwangiro kumenyera nyumoro KWS rugitite gikaro na boru wa mono ro kwariria untu bubu gutiko kigitikite bakibenda iguko kimaguru ngugine yao ende to my surprise
kama anto yara yonde anto baba kinda biosi ba promisira ya tumbete kwithira ya karikite nju ioro ni ari malaene iso iciaire kathuciringi na inkuria thirikari ugia gwithira kaba tukumbogaria nyimo ii cio twabakaririe cio na njira yogaria nyimo ii ni uciethie nyama utingire ngitiere ugia gwithira ni lugera thirikari kaibasua ni nyama tumba kuria twelengete thirikari oye nju cienu buciege na Roko Park oye nju cienu buciege ko park na gutikumbika antu nabo bakariru intobio gutiomba twingira ng'ombe ciywa na bandu njo nachuchi ya ile intobito bira tumbita kwitha tukirima na ngio iu ibarerete kinya ntoto cia ntukuri wa sarere gutigwe nyomo ici ni untu ni nene ire tumite kinya muciju mwentere chekangeta chotigwo na kithikiro nyuma mo acha gukwo kumana mantu ja kwirika no mpithikiro cia njogu onto yonto amuntu nkadhara akwire bila tukuromba batu compensation maisha yake nonto muntu atiomba chokia moyo lakini compensation ne bati kubwethwa ke family yake ukona twana turatiyete itwana tununu sana kinya uko rwimbi biongo biomba utumika kuthomethia na bara utiomba kumenya into bira biombete kuthuka ngomia yake kulugite mbere ara weto gethira muntu narimite kasi yake ithatu lakini findi ya kuona ni ngiri sile kana ngiri 5 were kuolele mbezi omba kwithira aifindi wa itikumba itikwithira itikumiti kinya cost ya kurima itikumiti cost ya intobira biandi otebia komiti kinya nombi kwa huu is like thirikari yetu inachezea antu bayo. The best solution ni kwenga njui ni tiebele miundeni. Antoni antoto cha Weru TV kuma igembe no nini edwin gatobu. Ngino kuna te ya biashara paravete da giria nombere biashara chiodo kone yembwa kwena kinyapawa nkurunene bakudata kumani anaronyi kwedira rukyo yura rwai madaine ya kubwide biashara ibakuromba nende dirikari account gutederia kewite da kabira bira kwena anto na kinyota rukona marinya ndwe kwingwa irapakwa nende bibikureta rukoro tamwani kwa mushiri na ronoro Avuri biashara a thoko ya Embu iria ivakuvi na wabici cia Kenya Power cia tene ni maratetanirwa girwingi ruria ruri thokori ino marauga kuri na kithaka kiri vakuvi na thoko ino gitari gia sengua kuma mambirie kwenderia vo wauguo kuri na mitaro ya giko iria itatheragua na uguo ikaga ni vo rwagi rukuragira makiria riu mbura nene irikitie kura. Kuna challenge moja hapa tangu tukuja hapa hii sokoni, tangu tuhamishiwe hapa, hata kama hapa tuko temporary, hakuja kuwa kukishughulikiwa mambo ya usafi. Hapa tuko na challenge ya mbu, hasa tunaona inatokana na ile majani kwa huku mingi, ambayo tangu tukuje hatujaiona hata watu wa county wakija kutufiekea ama kutusafishia hii soko yetu. Na varia riu marauga mari ugwatire munene wa kugwatwo ni mirimu iria yumanaga na rwagi na makiria ciana nini iria atumia a thoko ino maukaga nacio. Riu no nginya andu twambie kurewa ni rwagi guku maria moimire andu ambie kurwara ni twaboya andu a county na thirikari makimatuvurire ndawa guku. No twamwire we thiini wa risk nene muno no ndwa rwagi undu tungiya thina twa malaria koguo tukarorerwa uvoro wa kucengerua na mutaro kurorua no atukene muno. Ni mararikira kuvoya thirikari ya kaunti ya Embu kumathereria thoko ino nginya yerugirire wa vamwe na kuvuvirwe ndawa ya rwagi niguo mavote kuvura biashara ciao meganirite. Riu tungivoya thirikari ya kaunti kana thirikari nene yuke tucengerie guku thokori tondu kwina ria ringi muno ndimeru na matuvirire ndawa niguo tungivoya matwikire. Riu na vavuva vetu vaina mutaro uraguo twikite challenge ya kurera rwagi na kwa nginya tutagucengerwa tungivota gucengerwa vu na vatherue no atukene. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta warita mwaniki wa musiri. Right, na ni kumira kiende tunende arita mwaniki mushiri tukutha tuyekara gatanta kirinde tuchitwende kwikire tukutha tukiora kinende kiroko na ikyo kibatere kwethera kiothe kwithirikari kende kinya kwinamia maguri sorry ya mota nanto mwanya ethirite baituma maoni yo kwithira bakiwa we vote wisely ongia kethira kiwa they should follow what Nyoro said. Dick Kiremaka would do away with hefty taxes. Unga kethira kiwa Nika Buruku Mamawa
serikali yache G2G kana igwe government to government na bangine ndo bakethira bakinyela kyamno kana kwebelwa kwa taxation kana ugoti na kinya siza monene akawa opening the Strait of Hormuz nongine weroni mudhomi akawa watumie awatu kana oili ya maoni rambite nendia kethera yaitu kinyaila kiri maoni yatu ndi nkurikana kwethire tengiwe kaira wirane bwakalono mwana omwe tuwe tutemweta mwana tuikalawa tuoreto ndutwe dirawe nari na kawamba antukwe mwedira kia mbecha kithomba na kainda uchunkoni babwithu ati kono achio enduwe ingiro ndene mutano no atetherakia itheki mantu ya muchi mno nende mantu na munda na aingirwa turi okwe itare otila miunda kana mweri wenana iri okwe andi namenyeretie kwandika iraende ne akandikire the barua amutumanira imwira abwendelete nchera na koinda namenya borithi baiba kukunura barua imbere chieta iba kuthoma kuandika barua abanenkera baetara bakathoma bakona isasawa mukuru aikirwo barua matila yari okureria oya wethire andika barua na barua hii au aba wenkomea matila ya ukinya na inkomenya otena otilira ndumbe chira ndaire nchandelete mundene na andika barua na kawaida iba bakathoma barua baiba mbere good borithi baua koitara mbere barua ete kinyela mukuru tureta itu tukaona mbia yu batilire nkuru kia kaithano cha mukuru no timbia bonere na mukuru anda mundo kia kama kawaida unaitwa madhidi ya oroberu aria ukare Maureen Kirimi and get of Phineas imana dawe no tuko boya